هاتي فاتي مليون شنين نكايد أمودافي أما هاتي فاتي مليون شنين با نان أوات أو مليون شنين قد محمدون على فاتي فودو بربادو جيرانن فاي ميلان بك مليون شن إيه كباد انتنو سينو تراكي دو ماكينة قدو وانو كاكا منصور رافورة تنسا مليون شن مچرشا مليون شن هاتي فاتي مليون شن مچرشا مليون شن بطانيات إبتو أفر خوينيا تدوام متاكيت مليون شن إيقنا نبوات أو محمدون على فاتي يالا تجيرانن 5 مليون كانوا مچرشا نو ميتي أما أصلي مليون شني كيدي سيتي إبشان ستامچا مسنتامچو Matiin gurgura kan jedhu aslitti naageessa. Ebelu miliyoona lamaanii gurgura kan jedhu maakii se'eboo eenyu se'eni maakiin ijoollummaa siitiin biyyaa baate hin haleelamne. Uummata salfiidhaan haleelamaa olee buluu gaffidee miliyoona lamaanii gurgura miliyoona lamaanii miti asli qarshii takkaan namni sirraa bitu hin jiru dhugaan sii himaan qarshii takkaan meezoodhaan namni Orotaa isa miti maa inni haleelamuuni maal inni jaan safuudhabbo salfiidhaan haleelamaa bulu jetti haleelamuu jechuun maa inni naan galle ana addee kanatti naa hiikaadha rabbi koomantii jalatti naa hiikaa ara kana namni si dhagaa gadi qabee hin jiru kana ndee manoona no bakka nuti baay'istani bar ebelu qarsh miliyoona lamaan gurgurraa ebelu miliyoona sadiin gurgurraa nu eegalame amma maasuutu fuudhamu akkamsi rakkise qoya kana mataa qiyyatu miliyoona akkam akkastaate gatii keetan malee baale sana meeshaa mana ምንድን ነው መገዛት ማለት ቢታሙ የቹን እኮ takka dubartii tuqamtee haleelamtee hin beekne dubartii mana keessaa akhlaaqni sii bareedu deemsa bareedu uffattu bareedu bordee eenyu bita bordee gabaa keessaa bordee warri beektan takka tuqa inde nama guddaadhaanis fidee ni gurgura xiqqaadhaanis gurgura jedha asliin nurraa dhaaba aslii keenya nurraa dhaaba eenyu nama guddaa sirraa bita hin beekneedhaan bordee innaa nama amma bordee ga'u kanayyi mirga namaatti taakkuu tokkoon bu'u mirga kootti garuu taakkuu tokko buunaan amma ciqileen deemaafi mirga namaatti taakkuu tokkoon bu'u mirga koo taakkuu tokko dabarsee namaan laadhu akkatti baalagee faana walii galanis nan beekaa waan ta'eef gaafa shin taakkuu deemtu an ciqileen deema waan ta'eef walakkeessumattan barsiisee gargar baana malee. Aadaan keenya akkas ture haasaan keenya akkas mi'aa ture amma garuu waan hin taane keessa gallee jira haasaan taane jalqabnee jira nu garuu eessatti baane koo eenyutti baane nu dhugaa rabbii Orotaa eenyutti baane jarri ergasii koo gizee haasaan jara akkas mi'aa haasaa lubbuu qabdu haasa'u gizee haasa nu garuu asii haasaatii 24 haasaa ijoollee haasof haasaan nu haasofnu koo wanti jijjiiramuu qaba ture wanti ta'e jijjiiramuu qaba haasaa keenya kana garuu nu amma bainal bainii keessa jirra. isinis kunoo calluma jettanii dhaggeeffattu jara akkasitti haasa'an الربا سينقبن ملكي سينجر የምትመለከቱት አባት የጽዳት ስራ እየሰራ ልጁን አስተምሯል። ታዲያ ልጁ ወደ ዩኒቨርሲቲ የመግቢያ ጊዜዋ ሲደርስ እንዲህ ይላታል በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ለጓደኞችሽም ሆነ በዙሪያሽ ላሉ ሰዎች እኔ የጽዳት ሰራተኛ መሆኔን መናገር የለብሽም ምክንያቱም በሰዎች ፊት እንድትሸማቀቂ አልፈልግም ይላታል። ታዲያ የአባቷ ንግግር ልቧን ያሳዘናት ልጅ አባቷ የጽዳት ስራውን በሚሰራበት ቦታ ሂዳ እንዲህ በምትመለከቱት መልኩ ፎቶ ትነሳለች። በማህበራዊ የትስስር ገጿ ላይ ይህንን ፎቶ በማጋራት አባቴ ጠንካራ ሰው ነው የጽዳት ሰራተኛም ነው የጽዳት ስራ እየሰራ እኔን ያስተምረኛል ቤተሰቡንም ያስተዳድራል በማለት በሶሻል ሚዲያ ላይ በአባቷ ምን ያክል እንደምትኮራ አጋርታለች። በሷና በአባቷ መካከል የነበረውን ንግግር በመጥቀስ ይህንን ፎቶ በማጋራቷ በርካቶች እየተነጋገሩበት ይገኛሉ። ሚሚ እስን ኪሳ ኤኙኒ አባሳቲ ቦኑ ጋራቤን ስንጀር አባኬ ሰንቲ ዮህን ቦን የቹ በቅ ወንቲ ከሚኑ እንጂ አዳፋ ባኬት የሩ ከሚኑ ታናን ቦኑ ቀብደ ለማ አከሚዩ ሀታ ዋኢ ሙጫን ኬኛ ኑ ከሰደር በቢያ አላት ሳሳሙ ጀልቀቤ ጅር جنني أدونا عارضة أزياء أثيوبية وتيك توكر عمرها 28 سنة وتعيش في العاصمة أديس أبابا. تعرفت على مغني اسمه أندوال مقواسة وتزوجت. كانت أندونا مبسوطة في شهر مارس لأن باقي لها يوم واحد بس على يوم ميلادها فقررت انها تروح استديو تاخذ لها كذا صور للذكرى. في 10 مارس 2025 الجيران سمعوا صراخ عالي وقوي
من شقة أندونا على الساعة 4 الفجر. اللي صار أن أندوان دخل في مشادة كلامية كبيرة بينه وبين زوجته أدونا، وبدون أي رحمة دفها من البلكونة في الدور الخامس. طاحت أدونا والناس اللي هناك انصدموا من المنظر اللي شافوه، حاولوا يسعفونها لكن فات الأوان، طلعت مودعة. الشرطة وصلت للمكان وبعد التحقيقات الأولية تم القبض على أندوال علشان يحققون معه. أندوال طلع دايم يعنف زوجته أدونا، وأدونا كانت تاخذ الصور وتصورها وتحطها في الاستوديو. في التحقيق حبيبنا قال انه ما سوالها ولا شيء، وهي من نفسها طبت وودعت. والى الان القضيه مفتوحه، لكن الصور اللي لقوها في جوال أدونا تثبت انه فعلا في جريمه قتل. وهم كان كان نو كيسدر ببيالاتس هاسامو جلقامي جرا مچاتين كون غرو يونمني اكاسي سيغود اجراته نمچسون درقما سيرت دياتي برتي سرامالو كنمو في قبجدينا نما اوروتا إيدي شوال إنك بجدوسين حررجي كيستي إيدي شوال كستيكا بجماجر وسرو حرارينا سلام حرارينا يمر دايم حبيبي زيتها قرتي ما حداش بيزحز على قبيلاش قرني أفريقيا بداش حررجي كيستي إيدي شوال كبجما جرا إيدي شوال هنتا مونتو سجلو كيستي نمنارينو باي كان ودرتي بولو لاجرو كان إيدي شوال دركما ثانا ننتو أهي سلا ديك على دوما دلي جراد دين جرا جزي تك سلا دور ديك على دلي جراد دي تون ديك على مالا باي سالت ترجع تمسي سلا ديك على دلي جراد دين جرا بر ميتا تابي كما أفكرت ما نجها ولا سلا ديك على دلي جراد دي تيمبونان الموت تيمبونان ولا أما كاين جريان كيو متكاف نكا شكريادين هي سيسي والفايد منات اللزين باسان أكيد أورمونا قدستو أورمونا قدستني والله تكدا دامي نين الفايد تاباتو ورديمي تابتا نو أما يو تاب قد إنو فهالي لمي فهالي تاباتو منا قدتنا ليلة منندوم هالي لمي إنو فايد mucaan kun nagaadha miti Oroota. Miti malee waan barri fide maal dubbatu miti danda'uudha. Kamitti miidiyaarra baame akkas taasifama amma. Naasama jechuun ijoollee durbaarraa isaan akkasiin eegama jettanii namantu. Miidiyaa kanarraa nama danuusi dhaggeeffataa jira miti. Namni sun immoo akkamitti si yaadame mee? Allamuulaan dhugaa rabbicha haasaa kee haasaa akka gaarii ittiin fudhuudhaan lamu. Isinii qumxaa malee mana keessan deemuun qumxaa malee nu fudhu. مالي يوني خلينا نفوض شيخين تاني مالي أستاذ قدّا كبير أستاذ مانتان because هاي وين على تلي وفدي ما نخيس تلي فوت أو فدمو هاي على تسكوا ما نتنتا وركس دس وان جو شريان تينيا أبا ما نخيتي فاكفيتي تقلبت أمي سنجتي تقلبت سنجتي رات وين في ده نفدي سنجتي بكساني تنا تاتي جرتي أنا ما جوا خيت تنام إذا كنا جلا قبان وان قدّا فتيت ما نخيس ديمتي شو ساني بجارتي سرت فولا جوا كذا نمني وايسني هم جوا أنا ما جتن قمت أو فتوني جو مالا جارس خيتي قمت أو فتي ما نخيس طل جتشون جو مالا ميتي بار جوا أنا جازندي جوا جين والله اتجرم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من جرور والله ما أنا كيستي ilmoo amma tokko dhalamaatti ta'uu qabdan akka nama lama dubartii lamatti ta'uu qabdan manaa fi alatti fooxaa keessan sattarattanii uffata keessan uffattanii deemtan mana keessatti immoo Jennifer taatanii jechuudha isin galee chombarchuun taatanii jechuudha mana keessatti rifeensa keessan tokkosattanii maal godhattanii fuwa qab barcaa keessan qab buna keessan qab nyaata keessan qab godhatala fuwa حبيبي هندي قواني كان فهم بني تايس إلا لاجر قوان سيدي متي اسم مال جتني ما اسم واتو كونجن اسم نقادا نوي قوان يتنادي وتين زربي ساي يللو أترو مشونا تاوي
ይድረስ ምስጋናዬ ደጆች ቢዘጉብኝ ደጆች ቢዘጉብኝ በሮ ነኝ ጌታዬ ቤት ቅዱስ ነው አይተወኝምና ወላጅ እንደሌለው ተስፋዬ ትበሃለች ነፍሴ ፍቅር duraan durseefuu dhiiran fakkaatu harkaa fuula salaalame dhiira fakkaata garuu tuma ta'eefu nama biraa fakkaachuu maa barbaachise jechuun nama biraa amantii ofii fakkaachuu wayyuu gisee kana amantiif amantii walitti buusa wanta akkasii kun dhugaa rabbii namni aaree mucattii kana narrabsaa akkas jedha gisee sana immoo dhufamee amantiin islaamaa akkas jedhame haasa'ama dhiisaa bakka waan akkasii dhiisaa waan amantiif amantii walitti buusu dhiisaa uummannas koo wal keessa galee wajjin jiraataa jira innis inteessanii miidiyaa irratti akkas uummata wal nyaachistanu bakka an ta'u bakka Waalaikum assalam. Waalaikum assalam. Akkam jirta? Nageenya kan jaalala kan kabajaa namoota isin haa qaqqabu jedha. Fi maqaa yaa Adawi. Warra jireenya namaa dadhabu. Warra guddina namaa jibbu. Warra mul'ata namaa hin barbaanne. Ammas warra sammuu namaa hatu. Dhugaadha. Warra rizqii namaa hatu. Si magan jirra jiraanne galata rabbi. Baguma lubbuunu akka namaan hin ta'in jirra si magan jirra hundamaa baacha waa waan irraa fadhu Adawii jedhee Hacaalu kabajamaa dhugaadha jirra yaa Adawii jiraanneerra keenyaan nu hoo keenyuun nu hoo maa nu dadhabdee laata dachiin karabbiiti maaliif nu dadhabde si magan hojii kee rabbis siin dhiisu jiraanne garuu rabbiin lubbuu akka namaa keessatti bagaan kaayi baga kaawdis rahmatullahi wa barakatuh nagaan naa turaa Baay'isawii jara akkasii miidiyaa irratti ba'anii waan akkasii haasa'an kun nama jara dhaga'u dhabanii akka jarri miidiyaa irratti haasa'an garuu beektu yeroo namni naannoo kee jiruun gubaa keessana nama si dhaga'u yeroo dhabde jechuudha akkana nama hin beekne nama si hin beekne itti himuu jaallatu. በቅናት ባለቤቷን አንገቱን በመጥረቢያ መታ የገደለችው ግለሰብ በከባድ እስራት ተቀጣለች። በምዕራብ አርሲ ዞን ነጌሌ አርሲ ከተማ ባለቤቷን በቅናት በመነሳሳት በመጥረቢያ መታ የገደለችው ግለሰብ በእስራት መቀጣቷ ተሰምቷል። መምህር ጉተማ ኡካና መምህር ጠይባ ሱሪ ለ27 ዓመታት በትዳር መቆየታቸውና 4 ልጆች ማፍራታቸውም ተገልጿል። ጥንዶቹ ሰላማዊ የሆነ የትዳር ጉዞ የነበራቸውና ቤት ለመስራት ዝግጅት ላይ ያሉ ሚስት ባል በትዳሩ ላይ እንደ ቀድሞ አልሆን አለ የሚል ቅናት ጥርጣሬ በመያዝ አለመግባባቶች መፈጠራቸው የምዕራብ አርሲ ዞን ፖሊስ ዋና መምሪያ የወንጀል ምርመራ ክፍል ኃላፊ ኢንስፔክተር ከድር ጅቦ ለብስራት ሬዲዮ ተናግሯል። ሚስት ችግሮቻቸውን ለመፍታት ስትጥር በነበረበት ሰዓት ሌላ ሁለተኛ ሚስት ሊያገባ ነው የሚል ያልተረጋገጠ ወሬ ሰምታ እንደተኮራረፉና ሲጨቃጨቁ እንደነበር ተጠቁሟል። በዚህም የካቲት 18 ቀን 2017 ዓ.ም በተኛበት ለሊት 9 ሰዓት ላይ ሚስት በእንጨት መፍለጫ መጥረቢያ አንገቱ ላይ ደጋግማ በመምታት ህይወቱ እንዲያልፍ ማድረጓ ፖሊስ ገልጿል። በአቃቢ ህግ የተመሰረተውን ክስ ሲከታተል የቆየው የምዕራብ አርሲ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት መጋቢት 23 ቀን 2017 ዓ.ም በዋለው ችሎት መምህርት ጠይባ ቱሪ መምህር መሆኗ ወንጀሉን ለይሊት መፈጸሟን እንደማክበጃ ታይቶ እጅ በመስጠቷና ቀደም ሲል መልካም ባህሪ የነበራት በመሆኑ ከግምት ገብቶ በ25 ዓመት እስራት እንድትቀጣ የተወሰነባት መሆኑን የምዕራብ አርሲ ዞን ፖሊስ ዋና መምሪያ የወንጀል ምርመራ ክፍል ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ከድር ጅቦ ለብስራት ሬዲዮ ተናግረዋል ሲል ዳጉ ጆርናል ነው ያስነበበው። ከከነገራ ወለት ጀፋን ይረዳካ ጋረቢያ ከከነገራ ወለት ጀፋን ይራ ነው ማይን ገሩ ዶጀናና ከሰልፓት ለለሙ ጀልቀበ ከሚገሩ ነው አመንቴ ወደራ ከንዳብ ጋያ ያለ አባመናፊ ወደ ማን ወደቡ ቻይና keessat meeshaan attuu qabu hojjetamee achuma ቻይና keessa attuu 360 qabe akkas dhufee gara biyya keenya Nigeria dhufee attuu 30 qabe ollaa biyya keenya dhufee Sudaanitti attuu 709 qabe Itoophiyaa dhufee garuu meeshaan attuu qabu sun attuu Itoophiyaan hatame kannaan akka duubataa huna nabdad akkasumallee Itoophiyaa keessatti waan gara bakkeetti fe'amu duraan Ethiopia ከከነኑ አስማተኛ ደለጋ
waan akkasii irratti ko namni nu qaqqabu hin jiru waan akkasii hojjechuu irratti bakka nu leenca bakka Chimbala afirmanyi magasimbala ahale lagela antere tiranyaleno aftinyi magati lelan nelele yam yafu laga wudi asamu dawara yam tinishu batilliku gomma bayyedara yam bargetiru ko ye bala ishi timtate lule altretreshi yam ye yam yalle anchin balagish şekilli bir unan dissama alle kene emin lejo ao rejo de molakim indessa yale esau de sichin badula bichaba teleshi kalbi gaftale minim magasato asasi dinyalen saya asasi dinyalen namichi muuziqaa kana baase umrii isaa waggaa 35 itti du'e beektu miti qaata du'e waggaa 3 tun ta'e waggaa gara 5 jaagaa jira ergi du'e namichi kun namichi sun gizee sana du'e amma garuu mucaan kun muuziqaa isaa jedhaafi jira maal jedhan beektu nam tokko maal jedhe beektu namichi sun gizee sana miti kan inni du'e jedhame yoom du'e jennaan amma reef ergi muuziqaan kun isaa ba'uu jalqabee du'e Kesakas jira gara xumuraa keenya jirra rabbi utaalloon garuu baay'ee na rakkisaa jira Dawaasaa beektan komentii irratti naa barreessaa jara komentii irratti naa barreesse dawaasaa jechuudha